Wanaume wengi wamepoteza furaha ya maisha kwa vitu vidogo vidogo ambavyo wanavipotezea. Mwanaume, unapoona kwamba performance yako ya tendo imeshuka, lakini pia ulikuwa na uwezo mzuri sana wa kuhimili tendo la ndoa, lakini ghafla unajikuta kipindi ambacho unaanza kushiriki tendo la ndoa mwili unakuwa unahitaji, lakini ukianza tu kushiriki tendo la ndoa unakuta uume hausimami kabisa. Lakini pia unaweza ukasimama, lakini ukawa unasimama kwa kusuasua, lakini pia unaweza ukawa unasimama kwa ulegevu. Mbaya zaidi, unakuta labda umeshiriki tendo la ndoa, umeanza kushiriki tendo la ndoa vizuri, lakini katikati ya tendo unajikuta uume umesinyaa, hauwezi tena kuendelea na tendo la ndoa. Mwanaume, unapoona hii changamoto usichukulie poa. Kama unahitaji kufahamu ni namna gani ambayo utaweza kurudisha uwezo wako ili uweze kuhimili tendo la ndoa vizuri, ili uweze kurudisha nguvu zako za kiume, unaweza ukawasiliana nasi ili tukupe program maalum ambayo itakusaidia wewe mwanaume kuperform tendo la ndoa vizuri. Kama ni mwanaume ambaye unateseka na hii changamoto kimya kimya, usione aibu, tupigie simu tuweze kukusaidia.